أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گلی تماشاوان هجا بقدر و قیمت خدا جوا راضی به خدا ایشه والهف بینه خدا حضور تخ مالاوه خدا برکت تخ پروه صحت تخ جانوه لآخرت وتك جنة لجنة جي وتك جنار حضرت رسول الله عليه الصلاة والسلام گلی تماشاوانا روکی چند حب فیلوزوف فلسفه‌جی فیلوزوف دچن با مولانا من چند حب سوریجه پرسن غایوان نکو وان سوریک دو پرسن برسوا وانی کنه جواب وانی کنه غایا وان دبه می وان سوریا بپرسن و مولانا جنی کار جواب بده ای و دریجی و حنکی مولانا بکن اما جی حنکی مولانا بکن دچن با مولانا جرد بجی مولانا الحال واد نیره مولانا جوان فهمت که فکر وان چیه مولانا وان دشینا با سیدا خو شمس تبریزی دبه هرن باوی جو پرسن بر جواب Avana için ba Şems-i Tebrizi kul mescid-i dersa fakiyat de o halk jil bale pırın kelpi çekil bale o şfakiyara dersa teyemmüm idi de gavak aftine ve merve çağı teyemmüm bike merve çağı jbu kilime jbike Avana tem bale dibin ya Şems dibin ساعة برسي مهنة ام تخازمان برسي خوشترا بكن تجي برسبا ما بدي جابا ما بدي شمس دبي كرمكن يك افا دبي اون دبين خدا هيا و ام خدا نابينن كا خدا مادام كو هيا كا خدا نشي ما بدن خدا الكودري نشي ما بدن امشي خدا ببينن يعني Şems dibe soruya adını ji eve undibin kul dünya üyeli ve şeytan teke ve cehennemi da Huda Teala azab bide ki ve bir şevtine ka agir de şevtine Şems dibe peki soruya adını ji وندبين كي كل قيامته وخدا تعالى محكمة فيك محكمة شيء حساب كتاب برس شيء جاب محكمة كما كي شت كبرها بكين افتش محكمة افتش فلانة اما الدنيا جار كي مشغولة جيانا بكنا ميارن شمس دبي سوريا تقديان دبي بلي طبي وانا چند حبن يكي كرنا ريبري خو او ريبر خبر ده وانا جو دارت كان ما شمس رات كوي كلبيجي والسري وي فلسفه جيد خل سری فلسفه‌جی تخص فلسفه‌جی سری و دیشی سری و دورمه سری و دیگر آی سری فلان بیان tabi vana çend haben avana lodere pırın fakihane el dora şemsane ne verin dengi yapkın dertin avana direkt men için bakadi yani bir hakim şikayeta şems tıkın hakim nadimi ola şems همچنین بالا ما سوریجه پرسیه و کلپی سرم مخسته سرمن واه ورماندیه هم دخوازن تبین محکمه جزا بدی حاکم شاش دمینه که بنا شمس ولی خودی چواوی رابه لوانا خوانا سوری پرسم کلپی سرم خنه شمس مسجده درس فقیه ده حاکم دشینه پی دبی کاوره ویتینه tabi van felsefe cacilü derine hakim ji Şems de perset ve vana tişki vaad bejin. Tele xiste ne xiste ka tedbi çi mesela Şems dibi avana hatin sahab sorij me persi mi cevap onda. Mi inavad be teserivi xistiye serivi deşi Şems felsefeci de perset be seret deşi de be eserim por deşi de be serim bu erme deşi ادوی مادام که سرت دیشه که ایشا سری خو نشانی مبد
حاکم بیده به اگر کسری وی دیشی برای ایشان سری خون ایشان منو و توا بده اگر کسری وی ناشیش بو چی گازم کرد ذات ما بدرانی فلسفه به ولا سری مدیشی فقط انکارم و ایشی نشانی و بده ها دبی تنکاری و ایشی نشانی ما بدی اجی نکارم ربی عالم نشانی تبدم خدا هي خدا بعقل تدیتن خدا بقلب تحس کرنه خدا د محشر دا به نوری تدیتنه تجاوب احسن دبی یا حاکم بک دبی یا قاضیه من دبی جمرگو شیطان آگره که آگره و چای بشوتینه فلسفه‌جی قبول کن که مش خالیه چه بونه مبخالیه لسری وخس کل پیش خالیه چه بیه مبخالیه لسری وخس اگر کو خالیه سری وی ایشان دبی اما برای زنبه که کوی آگر شیطان بشوتینه yani. دبی عادت سیاجی کو دبی چی ایجابت که محکمه و چه فلان مادم که او دبی محکمه چی ایجابت که جبو چه آتر مشکات که مرو گوات شکی گو مرو فیلوزوف به مرو کره سر سوزی خوب سکنه مثلا نی مادم دبی محکمه چی ایجابت که برا داش محکمه برده محکمه جبو چی ایجابت که دبی اشتاره بجنم ای فلسفه جی دبی لوی دنیا گلک ظالم هنه گلک جی مظلوم هنه دبی ظالم دائما ظلمه دکن دبی و مظلوم جی نکن حقی خو بسینه و هر کسی اوار ریا محکمه نزانه جبونك خدا تعالى لوی دنیا حقا بحق بکه خدا تعالى محكمة ولو الدنيا دينه وهذا بيجه فلسفة جديد بي من جواب هر سي سوريا خوشي سند بي اس سپاستكم و حاكم راج بيجه اس دعوة دارجي نين وانتبه من دخير وخشيدا وانتمام امانتي خدا